خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريق المستقيم ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagpuas amman salam lay magsyukur kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala tiya ni sab kita bi pinagkaswa we ni pabalik bisan sa tambatan adto ng Hele si Baliw ubos pagkaswaan ten bin sababan painte yene kalabbihan atawakan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Isang inin may pun Allah maubu yene pinangadyanten bin atawakan nasihatten bin bang si bahasa Arab painne takrimullahi lil insan. Yene pangamulya oleh Allah subhanahu wa ta'ala si manusia. Maubu'nin pangamulya Allah subhanahu wa ta'ala si manusia. Pada Allah subhanahu wa ta'ala walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Pada Allah tabaraka wa ta'ala sabinnal pa inni minunliya kami yene anak kapu Adam yene kita bi manusia wa hamalnahum fil barri wal bahr duk pinabuohan kami atawakan pinanuan kami yene panuhutan de dia tak bulak kuene mehinay kabeu tawakan unta tawakan sapi atawakan pain Allah subhanahu wa ta'ala wa hamalnahum fil barri wal bahr atawakan pinabuhan we kami yene mi manusia iliin yene panhutan de dia tatahi managna pa inte yene Nabi Nuh alaihi salam ini panuhutan manusia yang dia tak tahik kue ini me bautu atawakan kapal atawakan bangkero atawakan ini ne pelai painte ganta kapanuhutan manusia dia tak tahik. Warazaqnahum min at-tayyibat ga pimarahi Allah subhanahu wa ta'ala yene si pangamulyan mi tersebut tay sa dukri zikian pe kami painne yene mi manusia ini min at-tayyibat amban painte yene lising sutti amban ne sutti yene riziki wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila duk pinalabi pe kami manusia in pen Allah subhanahu wa ta'ala luu kasi kaikahan amban pinapanjari kami sampurna pamalabi. Nan siya tinin maipon Allah subhanahu wa ta'ala. Panilauten bin ini kawajiban si kitabihin si saili ini yene nikmat atawakan pangamulya kitabi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala pinabuohan kita mi panhutan tabi dia tak bulak duk dia tak tahik duk rizikian kita bi duk pinalami pe kita bi we ni amban me kasindoyan painte pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangadyan ten min siatinin atas dua perkala. Si kaisa ماذا يجب علينا تجاه هذه الآية الكريمة
ine kewajiban tenbin yene si ayat ininen yene si pangamulya kitabi ininen ine kewajiban tenbin hininang tenbin sabab painte si pangamulya kitabi. Jika dua pengajian tebi al-amsilatu lit-takrim allati min ajliha yajibu alaina syukru wal ibadatu lillahi wahdah. Jika dua pengajian tenbin ngedok sab kitabi upamahan bang ini ne pain iene me pangamulya kitabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iene sababan painte pangamulya kitabi ien wajib kitabi magsyukurin untuk magibadatin ya Allah tabaraka wa ta'ala dindangan. Di kita sikai samian. Iene paine madza yajibu alaina tijaha hadhihi al-ayat al-karimah. Ini mawajib si kitabihin yene si pekerjaan atau kan si ayat ini. Jika isa mawajib si kitabihin maipun Allah subhanahu wa ta'ala asyukur. Suwa kitabi magsyukur. Karena Allah tabaraka wa ta'ala wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bangkang pada Allah subhanahu wa ta'ala magsyukur. Sempurna pagsyukur la azidannakum tambahan kami atau akan tentu-tentunin tambahan kami. Karena Allah tabaraka wa ta'ala yene rizki pangulung kami kaamne sababan pagsyukur bilay. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dukbang sabkam magmungkir atinen enggak kam magsyukur. Si nikmat pinabaw ya Allah tabaraka wa ta'ala bennal in azab kun pa inne landu peddis manaman. Landu peddi manaman. Nansi ininen in pagsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala atas dua perkara. Jika isa pa inya syukru bil qawl yene magsyukur keruk bisaranu kami pa innu ashkurullah magsyukur ku bisaranu pa innu magsyukur ku si Allah subhanahu wa ta'ala. Si nikmat ininen. Ina lalai pa inte nikmat pangamulya kau pangulong kau wi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dua asyukru bil amal ini bang si binahasa Arab bainne imtisalu ma amara Allah bihi wa ijtinabu ma nahahu anhu. Jika dua painte ginisan pagsyukur asyukru bil amal ini suga kau ngahinang pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala duk ninggalan pamikisan ni. Jika dua bahagian yene pa inne madza yajibu alaina tijaha hadhihi al-ayat al-karimah al-ibadah. Hatinen sababan yene nikmat sababan pa inte yene pangamulya kita bi Allah tabaraka wa ta'ala wajib si kita bi mag-ibadat si iye magpamaryawa si iye. Iyan pa inti amban may maksud angkan pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala il manusia. Fa inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gapin Allah subhanahu wa ta'ala papanjari ko in may jinin duk may manusia in malaingkan magpamariyawa numba nuhut pangandaakan ko. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayut'imun. Ga kumabaya pen Allah subhanahu wa ta'ala sisiye rizki duk ga kumabaya sisiye sine manusia ay ayut imun pakandiku. Nan sinin sababan painte yene takrim pangamulya kita ng Allah subhanahu wa ta'ala suga kita ini mag-ibadat siye. Suga tuhutte yene pangandaakan nin duk tinggalante pamikisan nin. Jika dua pinangadyan wete si ayat ini nen al-amsilatu lit-takrim yene upamahan atau akan kaupamahan bang ini ne pain pangurung atau akan bang ini ne pain pangamulya
wa Allah tabaraka wa ta'ala sikite bi manusia. Wae pinawajib sikite bi magsyukur lay, duk wae pinawajib sikite bi magibadat lay, payamante biko bang inene pain iyene me upamahan pangamulya kite bi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika isa niya tuu atas walu perkala bang pinahek-hek kata billahi suga bang tatakin tebi insyaallah ubus tebi iyene walu perkala ini. Jika isa pa inni at-takrimu fil khalq atau kana at-takrimu bil khalq min haythu an-nash'a minulliya kitabi wa Allah subhanahu wa ta'ala si pengapanjarina kitabi. Minulliya kitabi wa'ne si pengapanjarina kitabi. Kwene ayat tabaskatabi panagnaan sin muqaddimah pada Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sabinnal bennal pada Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari we kami manusia in sahap ne pinapanjari. Sahap ne hinangan. Amban sababan mapanjari sikite sahap ne pinapanjari wajib sikite magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala duk wajib sikite magibadat si iye. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ini tandanin ya ayyuhan nasu اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O kampanye ni manusia, kemun manusia, sali du muslim, sali du mukmin, sali du kafir, sali du majus, bang alenen manusia, u'budu rabbakum, sumbahun bi magpamariyawa kam si Allah tabaraka wa ta'ala, alladhi khalaqakum. Yenin syahid si kitabihin, alladhi khalaqakum yene mama panjari kamyuin. Atinen sabawan pegge pinapanjari kita wene yene pa inne tauhidur rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari si manusia dukkemun ne babarapa tu si dunya ini walladhi min qablikum magpapanjari si kaam duk magpapanjari yene si dehelo man kamyuin. Maipun Allah subhanahu wa ta'ala. Bang payaman tebi iyene mapanjari kitabihin bang sainggi. Bidda amban mapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala iyene me saddi amban manusia. Payaman tebi me hinaipin. Me hasarat. Iyene me kaba-kaba. Me ampan. Payaman tebi tu si binatang. Bang men sa upamanin manusia yang kostel kabew. Upamanin. 4 betisnin. Ganyan tangan ni. Gay kita min tao magbella. Gay kita tao magtahip. Gay kita tao magcomputer. Ine. Kwe kita min stel binatang. Tepet pangantanten behete. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapanjari kita wene bidda amban kemun papanjari ne wene paintes dugwaya tan si tabassate wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Na amban sabawan papanjari si kita sa hapne papanjari wajib si kita magsyukur siye duk wajib si kita magibadat siye. Ikadue amban ne upamahan iyene pangamulya kita wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sujudul malaikati li Adam. Yene pasujud malaikat si Apu Adam. Maknanya naan kami hati tagna niya pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala manusia asal niya nilai takrim niya nilai pangamulya weni. Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ubus newene pinapanjari Adam dina akwene pasujud kemun malaikatin ku si Adam alaihi salam. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bang ne pa Allah subhanahu wa ta'ala ubus papanjari ku Adam
bune urungan kunyawa bune pi elnu faka'u lahu sajidin na ningkolo nekam pasudut nekam pusi Adam. Nan si inin iyene syahid ine doten hatinen Allah subhanahu wa ta'ala bang dumain painte pangamulyane Adam alaihi salam geida akne pasujud iyene me malaikatin pusi Adam. Sa tabawan pa ngamulia we Allah subhanahu wa ta'ala si manusia na dinaak pasujud yene me malaikatin ku si Adam alaihi salam. Sikatellu amban me upama at-takrimu bil aql. Takrimullahil insani bil aql. Yene minulia kita we Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kita we ni akal pamikir. Ye ini nene pagbiddaan tamyizu bainal hayawani wal insan. Pagbiddaan painte manusia duk hinaip akal. Allah subhanahu wa ta'ala inurungan we ni akal in manusiain buna in hinaipin ga inurungan we ni akal. Bang mian paintain manusiain inurungan akal ubus hinay pinurungan akal gay mian mabaya parwaante gay siya mabaya sumbalite gay siya mabaya sa imian pesong-pesong te pegay ni taga akal si niya manusia bang pikir-pikir tabi mian mabaya sinumbali upikinakan ga niya sura hawa painte yene pangamulia Allah subhanahu wa ta'ala ni manusiain inurungan we ni akal painte ubus yeme pinapanjari we ni sinduehin ga inurungan we ni akal angkan nekahikahan sin ayat situgulen pa inni la'allakum tatafakkarun atau kan la'allakum ta'qilun supaya haddakan pen Allah subhanahu wa ta'ala mikil sawaban in ayatinin atau akan supaya kan painte maka akal tapi pikir bang ini pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala pegge bangga ni akal nage tao mikil duk ge tao nali duk ge tao mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ine bisarahu wa Muhammad tileun yene min sahabatiwen min sawa nuyuen hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ine magsalik ke painne paina Allah subhanahu wa ta'ala yene me manusia tau duk manusia gay tau inna ma yatadhakkaru ulul albab bennal yew mga tauhan iyahin mga tauhan tilaw iliyan painne yene me ulul albab yene ashabul uqul yene me manusia painte hapin pamikil. Keempat amban me upamahan pangamulia wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia at-takrimu bit-ta'allum wat-ta'lim yene pinanoan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dinak kita magtuntut ilmu duk dinak kita magpano pinano amban sababan painta ilmu nga tao manusiain pakaradjaan ni duk nga tao manusiain kasanyangan ni dunya layo bang sa akhirah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha pinanoan ni Allah subhanahu wa ta'ala Adam kemun nekalen alinan babarapa tu si dunya. Atinen managna amba napu tabi Adam alaihi salam minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala pinanuan we ne kemun kalen alinan babarapa tu nyata dunya ini. Ini petandanen pen Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
Ya Allah subhanahu wa ta'ala pinaluas kamwekne ya Allah ta'ala amban betteng saibi la ta'lamuna syai'a. Ga niya kinatauhan te bisan ini. Gaya kita tahu misara, gaya kita tahu mikil, gaya kita tahu lumingan. Sa pagpuas painte amban ginuan kita wesa ite waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Hininangan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala yene pakale duk pamayam atinin makakale ni kita duk makakite ni kita wal af'idah duk pangatean la'allakum tashkurun supaya kalu kam magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun na yene inin painte syahid si ayat yene tabasay tagnain atinin sababan yene pangamulya kita ya Allah subhanahu wa ta'ala si ilmu dinaak kita wajib si kita magsyukurin wajib si kita magibadatin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini petandaanin pa Allah ta'ala ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala pinanuan kita wa ini Quran. Duk iya mga panjari kitahin. Duk ina 'allamahu al-bayan. Duk pinanuan kita wa Allah tabaraka wa ta'ala. Yeni antara halal duk haram. Bang dumain painte amban pamano si manusia antara haram duk halal. In manusia in tantu-tantunen lepas magkalugian dunya lawan sa akhirat. Si kalime, yene upamahan pangamulya kita ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababan pangamulya kita ini pinawajib si kita in magsyukurin nuk magibadatin at takrimu bitaskhiril asya'il insan. Minulya kita ya Allah subhanahu wa ta'ala, yene pinamurahan kita atawakan inurungan kita yene ginis-ginisan. Ini upamanin kwene me bulan duk mi'an enlew. Allah subhanahu wa ta'ala wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dukine inurungan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pinawasalan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahayyu. Inurungan kita wene pinipreiran kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fis samawat yene dia tak langitin kuene me bulan atau akan potean atau akan ini atau akan ellew. Wa ma fil arduk dia tak bulat. Nansin ngeddo kita upama yene panga nagame Allah subhanahu wa ta'ala kita tu dia tak dunia. Kuene ini taskhirul ma. Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kita wa ini bohe. Allah subhanahu wa ta'ala waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Pinapanjari atawakan hininang wa kaya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amban bohe, amban sawawan bohe. Kemon babarapa tu dia tak dunia ini nen taganyawa elum sawawan bohe. Nansi ini nen bang dumain painte pamamura wa Allah tabaraka wa ta'ala. Nukbang dumain yene pangamulya kita ga niya elum tu si dunia ini nen bangga niya bohe. Suga hawa ase pangamulya wa Allah subhanahu wa ta'ala manusiain pinamurahan we ini yene si bohe. Si kadue upamane painte dia tak bulak taskhirul an'am. Inuanuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala pinamura si kita ini yene binatangin. Bang dumain painte taskhir, bang dumain asal ganta si manusia in binatangin, tantu-tantunen hadja gay makadari osal tene binatangin. Upamane nini, kwe me kabeo. Bang dumain pinamura si manusia hadje kabeo namban manusia. Bangko kita tanduk ne, gay bayak samiaan bautannu, gay bayak samiaan hoannu, gay bayak suitannu.
Tantunan binsanaan na kita tanduk na kita papatay na kita. Sa amban painte takrim, pangamulya Allah subhanahu wa ta'ala, pinamuras ni kita yene binatangin. Tinalew si kita yene binatangin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Allah subhanahu wa ta'ala yene hininangan kamwe na ine an'am. Pinapanjarihan kami Allah subhanahu wa ta'ala an'am. Yene binatang. An'amin na ang sitafsiran ne painte al-baqar, al-ibil wal-baqar wal-ganam. Yene kwenye painte unta dukine mian sapi tawakan kabe wa tawakan kambing. Itarkabu minha supaya painte niya ini paruan bi. Supaya niya paruan tebi. Wa minha ta'kulun duk ini makadari kita mangan amban binatangin. Makadari kita numbali. Walakum fiha manafi' duk niya perai painte kapaidahan taed doe bisadili amban paruan lay duk saddi amban iyene kinakan lay. Kuene meine, kuene laban ni. Gatas ni, atau akan bulu ni, atau akan kuit ni. Kuene bakas tasara we dambua painte pugtinaite bi murute bi karasan kue si Tuan Abu Widad yene sinasay we ne pasalan painte pangosal bulu sapi tawakan bulu kata bulu hinaip dukwit ni. Nanan si walakum fiha manafi' niya be painte sadili kapaidahan te duet te bisi hinaip lay mian saddi amman paruaan nuk saddi amman tiakan. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Duk ine yene anuin hinepien mo pe painte si ya tak bukut de kemon ne mataatinen mabaya ke mag mi an travel amban dambu alahat bino painte we anuin hinepien me mi an barangten bang si Malayu tawakan men panyapten amban lahat tujuh lahat. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Duk painte Allah subhanahu wa ta'ala pina bohan pe kitewe ne painte safina yene mi an baut wa tawakan kapal sadi amban yene hinetne. Nanan si ininen teddo te painte yene si kalime pangamulya kita ya Allah subhanahu wa ta'ala mi an pinamura si kite kagari o salte duk tao salte mi an tu dia tak dunia ini nen kuene me tente me bohe mi an duk mi an hinet mi an amban sawabani en wajib si kite magsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala duk wajib si kite yene magibarat siya si kaennem telusa dakam nian gampang-gampang song neubus insyaallah tabaraka wa taala si kaennem at-takrimu bin ni'am isbagun ni'am yene minulliya kita ya Allah subhanahu wa taala duk me nikmat duk me nikmatan in nikmat nan sirin aminin atien ke muntasabbut te mian makadari na nikmat sanan sinian sabbut te painte mian bilifrad sabbut te lumamu di amban pangamulya kita ya Allah subhanahu wa ta'ala yene nikmat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bang bistabi tali bi duk bistabi yene nikmat pahurung ya Allah tabaraka wa ta'ala si kita bila tuhsuha geta bistabi tawet. Kuene ma ina ni'matul amwal. Kuene ma nikmat painte me arta atau akan nikmat mi anak atau akan nikmat usiha yene gania sakit-sakite bang payaman si hadjanaan si ko me hinay play atau akan buhe nikmatul ma nikmat painte buhe pangulong Allah subhanahu wa ta'ala bistahun biko bang pe bahril ne tainum bin yene si panagnaan kita inanak ko Allah subhanahu inana ko inate
sampai painte ku itu. Niya na amban kita makaubos may 10 bahril. Bang may umulan may 60 tahun, tantunan makaubos na may 10 bahril. Iyan nikmat yan painte pangulong Allah subhanahu wa ta'ala kita sa gawe tetap pikil-pikil, gawe tetap tali-tali, iya hati harga painte duk, iya hati pa ngamuluya kita, iya may nikmatian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, duk ini ni'an binungsongan na Allah subhanahu wa ta'ala sikaan nikmat nin tampal duk tapo. Naman sawan may nikmatinin may pa Allah subhanahu wa ta'ala, wajib si kita magsyukurin, duk wajib si kita yene mag-ibadatin. Si kapito, si kantudila sininen, at takrimu bihamlil amana. Minunliya kita Allah subhanahu wa ta'ala, makagees kita ini mo amana. Yene amanat pinaboy Allah subhanahu wa ta'ala ko ini may Quran. Katawakan amanat ibadat, makagees kita moone buadapun yene may saddi makhlukat, kesegan duk tuas, duk mian hagit, ga sepainte makagees moone. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Pinakita wa kami pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan pina upama wa kami yene in amanat. Arab ininen kwesta pinakita bang magbelin pa inne ulubula ka hada. Tino pakita ko kawin supaya kinatauhan. Pinakita pa kami ng Allah subhanahu wa ta'ala in amanatin kwene Quran atau kan dalam Quran lay pangandakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ala samawati wal ard, si data langit si langit wal ard bulat wal jibal duk si may kapunupunuhan, fa'adayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha, inegay siya mabaya moone in amatiin. Duk ine wa ashfaqna minha, duk kabuhatan si, kahunitan si, wa hamalaha al-insan, ine mamuyehin manusia. Miningnin, bang dumain painte takrim, bang dumain painte pangamulya Allah subhanahu wa ta'ala, gay tagi este ine mga muamanat, pangurong Allah subhanahu wa ta'ala, gawe mian kalangit-langitanin, duk bulakin, duk mian kapunupunuhanin, gay tagees de moo, kabuhatan si we kite manusia, diki-diki do kite tagees de moo, sa ien painte pangamulya kite, Allah tabaraka wa ta'ala, amban nien wajib si kite magsyukur siye, duk wajib si kite magibarat siye. Si kawalu ulas ininen, at takrimu bil khalifati fil ard, yene mian minunliya kita Allah subhanahu wa ta'ala hininang kita khalifa dia tak bulang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Si waktu magbisara Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat ne sana inni ja'ilun fil ardi khalifah, benna laku pa inni nga hinang ko yene khalifa ganti painte atawakan maghinang atawakan mag-aatu dia tak bulak. Nansinin may ipon Allah subhanahu wa ta'ala bang dumain painte pangamulya kite mian kite tapenein ga tapene me malaikatin ga tapene me hinaypin ga tapene me binatangin me kakayo-kayuhanin me kapunupunuhanin sa manusia tapenein ambani painte dambua amban pangamulya kite wa Allah subhanahu wa ta'ala amman sa baniin pinawalid si kite magsyukurin duk magibadatin siye magpuas billahi bangpain magbarkat yene nasihat temiyaan mian ninasihatan kami mian mula-mula ginhabaran ko duk mian bangpain isab kami berante bi laisi puennen bangit dote puennen asal suga do kita mag-ibadat sir magsyukur siye kuene maudu tabasate bi duehin pole annen
masiru mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala, magpaampun ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya alai magmali pag maanak ko pag maksud ko ug magmaap kam si ako bilang pinambuhat ayon sa ganiya panghatine pabalik ko si ka amin salamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.